Tasisian part ngi pedang sumhai pi barok syakanika channel kejengi bangi kerman babarok pia syai pia klailut. Sungguh subscribe yakanika channel bat kemawan turn on new notification bell kanang bapinum do iki video skibing upload. Sa follow ru yak Instagram kejengi lada kumno pikom ya like iki video support ke YouTube dan ni pimju yo iki notifications. Lada pikop bangkershan dan support yakanika channel sampai yakanika store kejengi ka link ka dan hapot description juga nika video. Pilaban order yakanika jan ki bangila design hi. Ya gini ki post lapalai daka PHE Meghalaya mentau benai arajar apulai. Kita juga ni post kilongkom ni technical assistant, coordinator, management analyst, but lab multitasking assistant. But kini ki post kide contractual. Kelas dia lene keterik bakado bapilapan semuanya applications. Dia hulai poi terik brai me arajar apulai. Ya post technical assistant kalait santali ka salary lene ketulap ke desa pesan hajar akshi benai. Peladi men pendap ya ke BE lene BTech ha ke civil engineering pat pide rumandan minimum sans 6 experience ha ki water supply projects gitu ki bela retire ru kilap men apply kan ke post ya ke post coordinator ISA kalai artli ka salary lene ketulap ke desa pesan hajar akshi benai. Peladi men pendap ya ke masters ha ke social works lene rural management pat pide rumandan 3 years lene Kambon experience ha ke IEC sector lene ha ke government sponsored programs pat pide rumandan ki skills ha ke computer kum ha ke Microsoft Office. Ya ke post coordinator for capacity building and training kalai kawai ka salary lene ketulap ke desa pesan hajar akshi benai. Peladi men pendap ya ke master in social works lene rural management pat pide rumandan lies 6 experience lene Kambon ha ke IEC sector lene ha ke government sponsored program pat pide rumandan computer skills kum ha ke Microsoft Office. Ya ke post management analyst kalai kawai ka salary lene ketulap ke desa pesan hajar akshi benai. Peladi men pendap ya ke BBA pat pide rumandan minimum R6 experience ha ke program in management, accounting, business administration lene finance. Handling but management jangka data analysis pat pide rumandan computer skills kum ha ke Microsoft Office pat pide rumandan prepare iki PowerPoint presentations. Ya ke assistant water analyst kalai kawai ka salary lene ketulap ke desa pesan hajar akshi benai. Peladi men pendap ya ke BSc ha ke chemistry pat pide rumandan minimum R6 experience ha ke water testing laboratory pat pide rumandan computer skills ha ke Microsoft Office. Ya ke post lab multitasking assistant kalai kawai ka salary lene ketulap ke desa hajar akshi benai. Peladi men pendap ya ke class 12 science pat pide rumandan ki computer skills kum ha ke Microsoft Office. Ki candidates ki belong eligible bagi bukuan apply ya kini ki post pihak ban submit ya ke application batru ya ki copies dan ki documents ki jumpi syaka office of the chief engineer PHE Meghalaya Shillong syaka poi trek prime arajar apply hado saubaje janbin ke application form pihak ban yo anak official notification dan ya ke official advertisement ya kini ngal ai po description juga ni ke video te pihak ban download ba pihak ban boleh ya ka.